Que tal, Lisardo? Moi boas. Que tal? Roubaron chos recanteiros. Si está un pouco baleiro isto, sí. Ai! Que está enfermo, canto nos alegramos. Alégraste que este enfermo. É que se non enferma vostede non ven aquí, entón é casi mellor que este enfermo, non? Teño un catarrazo que non podo con ele. Sí, verdad, bueno, propio destes días tamén. Sí. Galloso, mellor que vaya xa, non? Bueno, pues veña, ala, veña. Consulta, Sí, a ver, Vale, pase para a coitado. consulta, veña, que estará Ai. por ali E o un doutor Bellín tapabocas. agardando. Se iso... Che! Ainda non veu la cazá. Hola! Vístelo por aí. Ainda non veu. Igual lle dou un apretón e marchou. Ya deixou aquí a bata. Consultou eu e o carallo. Se non está, o cheo hai que facelo. Cheo hai que facelo. A ver que tal me queda a bata. Quere vir á consulta? Consulto eu, Non deixou por aquí ningunha botella de viño, carallo. Leva todo. A ver que ten por aquí. E van a probar eu chirmeste? Ya. Chupa ereu. Que ten aquí? Inflamación de basílica balear. Ecografía de Demetrio. Subida de bilirrubina. Esa seina, carallo. Juan Luis Guerra. Me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. E un dirá que ben vive. Vese ben desde aquí o lugar, Pero, perdón. Que está pasando aquí? Aquí non pasa nada, señorita. Como Aquí non... Pero usted se ven aquí igual lle pasa algo. Pase Pero, para aquí que a e o consulto. doutor? Veña para aquí, séntese aí que a consulta no momento. Ter mal color. Non sei se non te apretará algo a faixa. Pasa para ali, que... Pasa para ali. No, Que? Que pasou? pero se vostede, Lisardo. Onde está o doutor Bellín? Se non é, parecese de carallo. Pero que fai aí sentado? Doutor! Como non está... Como que non Terei que está? atender eu. Pero como vai Eh, atender vostede? Pero bueno, e isto que? Pero que circo é este? Xa se me jodeu o choio. Pero que circo teñen aquí armado? A ver, usted non viña, dixen eu, pois habrá que botar unha mau. Porque o choio hai que atendelo, que te entenda que atende, senón... Pero, Trixa, parece mentira que lle entres ao trapo, estómame. Eu vou por a faixa esa. Vou Ah, va, que Oye, que vou Ala. axudar. Adiós. Que? Onde vai usted? Vou axudar a... Ai, axudarme a que? Pare pa ali, pare pa ali. Pare pa ali. Mira, salo 2 minutos buscar unha infusión á cafetería, este pero con a guardería. Pudo quedar De mal. verdad. Isto é como quen ten rapaces na casa, dígolo en serio, Complica por unha paciencia. Ai, Dios mío. Hasta me doía a barriga, fun por unha manzanilla. Bueno, Bueno. Barriga, lástima. a ver logo. Que lle pasa hoxe? Dígame, a ver. Achá! Jesús! Dios, como teño a COVID, contagiei medio foto. Madre del amor hermoso, chega a Santiago. Que me vai A pasar? ver, Desde o viernes estou un catarrazo que non ten traza. desde o viernes. Desde o viernes Bah, pasado. que esta semana anduvo tempo loco, é verdad. Un día frío, un día calor, un día chove, outro día non chove. E anda co chalequiño iste, non se abriga. É claro, había... Abrigar vou non abrigar e vos ti. Bueno, tampouco se poña así. Usted non se acorda do que me fixo o viernes pasado, verdad? Viernes pasado, que lle fixen eu viernes pasado? Niña, Que lle corre. fixen eu viernes pasado? Carola, fai o favor, refresca a memoria a este criminal. Ese non lle fixen Pon nada. aí, Lle non fixen eu viernes. Dame perdón. Hola, que vais a que facís el médico? Pareceralle bonito. É verdad, non me acordaba do viernes de Carola. Acordame a min. Ai, por que non vego do viernes? Quedou simpático. Pareceralle bonito, non? Bueno, O se bacalao. non se enfade que é unha broma. Pa un día que lle faga unha broma a usted... Unha broma. Ai, Pero a ai. usted parecelle normal facerlle eso a un pobre xubilao que me botou a auga que estaba conxelada que ainda vou para coller unha pulmonía e morrer, home. Pobriño, estaba congelado. Había que lle botara quente, quería agua quente. Home, por sería un detalle. Home, claro que sería un detalle, claro. Isto era que era un detalle. Un momento, estáme dicindo que se a auga fora quente que non conta como broma. Perdón que lle tirei. Home, a ver, a gracia botarlle agua fría para que espabile, para que estremeza un pouco o corpo, que di, claro. Non, pasa que quería quente, había que levar ao balneario.
Ou había querer levar a, eu que sei, levar as termas de Outariz, ou eu que sei, eu quería que botar a Colonia. Hai que ter un pouco de sentido de humor, que sí? Hai que ter sentido de humor, Lisardo. Lisardo, Gallino! que fai? Ei! Hai que ter sentido do humor, home. Oye, e ten suerte que non lle cobra auga quente, que nos balnearios cobran ya. Ala, Hasta yo agradezo. hasta outra hora. Me sube la bilirrubina. Cuando te